naval Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote Tuni April nisim samla gup ni khua Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chung chom ke lakhom phadat ho Meitei nammi tele meitei te vai homna Manipur soil god in May Nisim 2023 ni khuapat Kuki zo chate thachu meeting a galatu ehim bor khum kalu kumni ilhinna May Nisim 2025 ni khu separation date ti avanoi muntina Kuki zo chaten manche de in Kuki Inpin Manipur khip in zanin het sana thuphon anei tai meitei ten gal ehim bor khum kalu kumni angul hinding tolhan in zan hin kim le aba kai kiloi khomna se so chengin gel khomna anei zo uwa avela he sale thupi om ki ka sia May Nisim thum ni ho he separation date ti avanoi muntina ki zo chaten manche ding ti a kilol na anei u hidan kim general secretary khai ho gang te mina press release kha in asai in a hi separation day he Kuki Inpin district city branch le block zo sen ama hi na thei chi a kilom ta May Nisim thum ni ho a manche di injong kim thuphon chen asai in a hi May Nisim thum le lamka a Kuki women organization for human rights ko hor in kim project zangna dop agup chena face hop dona kinjong anei ding a hi hichini ho hi muntin a Kuki zo cha te chen zo si a lomta le thupi ta a manche ding in kim in he sa na le tim na hinne in a hi hetpeh chu May Nisim 2023 khuapa meitei ten Manipur phai chama chain Kuki zo cha te zo se thachi mi ding tumna agal ahin bol khum hi kumni sung in Kuki zo chanu chapa janil asomni le gup in thina atu in mi sang som nival in le loda la gal zama hi hozen nival langa in sang sigiwar meitei ten al hal ha ovin hi chule pathen hauna in jathum le som gupwal ahal ha ove Manipur Pradesh Congress Committee MPCC in Supreme Court of India a Waqf Amendment Act 2025 delos in petition fireball in a hi hichu petition chu New Delhi mona MPCC working president le former MLA Wabagai SC Muhammad Fazur Rahim le Muhammad Amin Shah former MLA Ketrigao SC in abolhan hi hichu ke na chu MPCC vice president le legal department mopo advocate hi Dr. Rabi Khan le spokesperson MPCC zong anapang in a hi hichu motion heri hi Wednesday April nisim somla gup le umding a hi advocate Dr. Rabi Khan in asaina achun hichu ek hin sata a dailo hi zia Supreme Court na petition fire ke bol hin court in hichu ek hi a hial de akini na thu apong in a hi MPCC in asaina achun hichu ek hi sa ho chamhlat na le India dan pir ki kal hi in central government in sim phahan ati Manipur Congress CLP lamkai le CM lu okram ibabi in Congress bahavan a 135 bar anniversary of Dr. BR Ambedkar kingon ki manna a holim na achun Congress in Waqf Amendment Act 2025 akitei poi ati aman ase bena achun ipidan hizongle nam khat dauna ki bozo se Congress in kidawding hi ati Congress lamkai pa jun ase na a hi ek hi India dan pit okikal hi ati Kuki Organization for Human Rights Cohort Trust in Manipur ex Chief Minister and Biren Singh audio tape case fire abol chu April Nisim somna sagi 2025 ni hole Supreme Court na hearing unke ding hidan ta san unta thulut khat in asai in hi Jomi Mothers Association JNA General Headquarters Vahchan-ni in Zanhi Jinlam ka football ground hingtam lamka a lamka khupi sunga numei chung a chonwal na thilhung ho beisa ding dai na in tawmun ki phinna sit in protest ananei uvin hi tawmun ki phinna sung chun Kuki Women Union Mar Women Association MPC Women Wing le Jomi Council ko lamkai hon holim na anei uvin zanhi tawmun ki phinna achun numei chunga lhung so sin ho dailo nai tam ta bana mi pi zan ham khanin pan alawin hi zanhin tawmun ki phinna azaw hon play card chum chum ki servin hi che hola achun end silence and violence justice delay is justice deny no means no we want justice break the silence and the violence ti hole adang dang an hang sap movin hi district hospital in a record dung zu evin 2025 April in lam kasunga rep case ni chan report in amtan
2021 in rape case ni in 2022 in rape case samlakhat amin 2023 in rape case ni in chile ningkum 2024 rape case ko in hi samlakhat amin Nigeria gamsung basa kitimuna train Christian sahu zui lolhomi jike na mite chunga buluna anom sein mi som nga lakhat vet in tina anatu in tina to hi kibe khinalizin jong akiseze Christian ho chunga bulun hi Muslim ho gutle ngancha chinga kiwa ho hide in kencha hin ho chum te ni hi phatsana pana gamlago atia kancha ho wa ana ding ham pa lohing dong umna tuiput na lemon pha kichuna anakina jing sa hi jong kiti Amnesty International 10 report apinawa thina manatu atamzo hi nuna chapang late si han ho aphat cha abui namun nu si azam malla ho jing hi ve ti thilsi bol ho chun in le lo su sit le hal ha na chule tul tha chi la pyu hi ekiti thilso document in gam kai singa governor pan curfew an phong do in hilla so sit na angejin achil hajinge song akiti het the chu Christian ho chunga so sit na hi mu che hejin khat hi na ban a achi sa 2023 December hasung asong ichita banga buluna anum si a mi som ko le guin thina an tu a chule chene in janil asom ni lamjang an hal ha hi Nigerian President Bola Tinubu in tilsu chunga hate in demna naizin tilse bol hi kan cha ching Muslim Phalna nam ni te ho hi tin ho na naizin hi French President Emmanuel Macron in Israeli lamkai ho fona an kho pina a Gaza gamsunga mi pite kan thaina hi ban a hi na ding in anang in hi hichi do na dinga Israel mi hen tanga ho hla do na ding a agang thepena ceasefire do angai se jong ati Macron in vanoi gam ho akon Israel chunga presal ha na bana Gaza mi pite chunga kan thaina ho a o la chule humanitarian lam a ho sit sa jing ho ho sit sa bena a operation achi ha pyu hi anga anading even anatim e boina chunga mi pite hin hoding kho sa na himlathal khela diplomacy poi modern France lam kai pohin akho sa le e ekiti operation achira United Kingdom Vahchan ten Sudan gamsunga chamnal theu to na amdo loina dinga vanui thaleng hinga nge na ananai se Sudan gamboin hi kumthum ahung hinta a mehem asanga subin china manna hin to kilana vanui lam kai ho high level to khom na hi thu hi po do anahi chule atha pe a Sudan mi pite adinga humanitarian aid cho pi be a hin dinga nge na ane hi Sudan gamsung boin hi African gambung sunga boin chi shot lo hi tan mehem nela simgal zama do lo a gamle go in le lo tam pi ki sumang lo hitai Chamhat gam North Korea hin put do Kim tu shung penkal kum zakhat le somna thum hlimna North Korean te adinga ni kholo pi amanu to ke wol in South Korea le US in joint military drill ananai khomlan e military drill achun US in kasa le na changkang ta anai ho adia B1B long range bombers F35 le F16 hozong anapan sa ove hitabang kichu nan kin ho a bomb hi kasa le na B1B hi Donald Trump vai hom zawa patna ni veita alendo sa na hitan North Korea chunga US in khozo che a ma ala dan u ve sa na khatjong hi angai ya US le South Korea in military exercise abol han le thun a North Korea in aneke zi hi bagin North Korea in kinlin ta aman laiwa US le South Korea chalon hi don but na nei lova de loading chu hi het the chu US President Donald Trump anakai masat chunga ki hawla na ki china ima an lova in Kim Jong Un to ta sata ki mu to ki hona an nei thon an hi hilla gam su nuclear su baina ding thu a hi imachan machal na an thailo chu a hi tu le tu de mun a North Korea in nuclear galmon chau warhead he somnga chunglam anei ta ding uwa mi tam pi ta san khat chu hi chule mailam cha azong nuclear power submarine chanjong an hondo zo u hitai Bangladesh Army Chief General Wakar Uch Jaman Moscow Nilisung Akorjin Kalkhat Jovin Bangladesh Chittagong Pura Russian Warship Tum Akinga Pantan hi
hichi Russian warship thumho chu Bangladesh Navy ship PNS Khalid bin Walid in analamto in ahi akiti hichi naval sa chu Bangladesh hin galman cha alampanga China khut bawa akingam num pointi aphat chin khat hi China hin Russia military Myanmar a aluchong ki palo hin to a Bangladesh te China chunga akingam a vanwe le se in angai to jing khat chu hi Russia warship holut ki hi Bangladesh Army Chief chu Russia a nilisung anahulzin hin hichika la chu interim government chief advisor Dr. Muhammad Tunas chu China a anahulzin hi Army Chief Moscow amsung a civil military lamkai hotor khaulim na anai na ban a military equipment production center hozong Vahchan-ni anai a hi geldo thei khat chu tu letwa hi Bangladesh military homan cha hi China khut sungan hi Army Chief Moscow amsung a civil military lamkai hotor khaulim na anai na ban a military equipment production center hozong Vahchan-ni anai a hi geldo thei khat chu tu letwa hi Bangladesh military homan cha hi China khut sungan hi dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe